Uvas per mini sguardi sono Mirko a benveni indichi fus ense set sulla Ivco Tirnus. Col studio si un po' stira freut, aber quai hai gleite mi dau. Wow! Schon mehr, caule bi. Ja, al Soleil let's alla deccia forza. En in una seconda produce il Soleil de pli energia che tutte le ovres atomares del mondo insieme en teufer 750 milions. In una forza che senza sets neanche si immagina. A dots weiter nus per trovare quell'energia del Soleil. Per esempio, per sgulare in un turno intero mondo senza trovare in soli solet de gut benzin. Poi, ma con l'energia del Soleil. Va quoi? Jetzt les quai co emperor Alberto Picard. Ja, quai è la deccia avventura, ma la famiglia dels Picards in avventuras quasi normal. Bertrand Piccard viene di una famiglia renommata. Il suo stato era Auguste Piccard. Let's sto in prim che scolò con un ballon sai a univers. In prim che aveva il mondo redondo con agen ils. Il bab de Bertrand era Jacques Piccard. Let's sto in prim che sfunzò con un sottomarino an toccon giù da pes la mar. Ma Bertrand ha già un record mondiale. Ele schon in scolò Antonio in Mont, ele sto in prim che scolò Antonio in Mont con un ballon. A quel gol col ballon è la colpa che les a un ingas gulant nel mondo. Perché per saver sgular col ballon al trovau carburant, benzin per scaldare il ballon. Ma quel carburant ha buona in botton giu. Al Soleil iže giardina a per qual tracciau de corbo sgular mo con forza del Soleil. Ma sci semple è quei nuota. Per scolare Antonio Mont, me con energia solare a Bertrand Piccard studia inventare un avion scoi ang mena doin. Quei avion sto vir una grande surfaccia per vir plazza vonda per bleres celles solares. 17.000 celles solares. Ad ele grand, le alas asci lungas co in jumbojet. Ma medemament sto ele reasser nun gic leaf, i un tier avion e mesci gref scon auto. El scoler de noc curchitat ninsulai, per quai trova le bleres batterias. Scolar scola i avion relativamente plan, con un turn 70 km all'ora, baia ple plan in auto. Ma per quai che la solar impuls dus, scola plan trova LRG per scolare Antonio Mont. Vence cünch gis, a vence cünch noc nell'aria, trovi pi viedi. Quei viedi va da Abu Dhabi in la Saudi Arabia, in direzione India, China, America, sur la mar vai, poi in direzione da Abu Dhabi. I avion sa scular toccano sur 8 mm sur mar, a sci olç coi Mount Everest. I pilot si abiccia in una cabina sarata di tut, da noc vieni fardaies in la cabina. Per las etappe sur la mar sto nel scular toccano 5 gis a noc sai toc. Lo vieni stretch in la cabina, in sa strusch, sa montar. Streccia mal un perneuvel a jeina causa. Aber sin sgola tschundis non-stop, lo stans bugieni nuidis e itse cus in toiletta. Ma klar, wieder quai an els Peterciao. Die Nahrungsmittel ist in dieser Schachtel hier. Die Toiletten sind da. Sie können hier öffnen und Sie haben die Toiletten da unten. Sie haben Wasserreserven und wenn Sie wollen schlafen, Sie können so machen. Poi schon un complicau. A to quel strapaz fa Alberto Piccard bomma per musa quel demonioi, les a musa tuts cei auter. Bertrand Piccard fa ses nov record pice me per leger, ner simplement per vir in avventura. Fa quai per persuaderle iet da truar pli pochieli a gas a da vodar che vien producea da pli novas energias, energia schubres, energia solara, energia da vent ner da daua. A cui ses avion lesa ler musar che è possibile da piger novs motors che droven pli poca energia, kin sapaia spernier energia. Schel wenn de fa quel record, a che aventuras che han durant els gols, was is naturalment e che ol mini sguard. So, a dosana vos in tiara, a donat in a visnaunca la montagna da Schons. Schins mera, da suren giù, sil stets della visnaunca, schans in paul sentiment che il picarse gilau da casa. Da per tot, cella solares.
Kauai. A Kauai evi cau 50 celle solares, 50 cau ai celle solares, adesso cau al possessor de quelles del Gian Michael a Terlez, mein nusos. Buondì, signor Michael. Buondì. Hai, in tech plein celle solares. Come funzionesce qua? Ja, se va in der Play Sulai, allora chargi qua bler strom, allora va qua giaula con le macchine melden, se va in der giaula stazione de trafo da vent, cioè Turic. Lo qua è antic efficiente, in se set. Ja, qua schon eine Scheiße, qua ist tolle Motivation, mit der sei ein po ideologiche, qua erstada vetirla nossa motivation e principale schon stopreda i gudoni. Ados cava donna ta ge beatez consider qua, els habitants de doma de bunas personas deficiente, ni de co ai cau bia cella solare. Ma nus vain qua un pioniere no so visnanca, nus vain bler sulaia qua, per qua wenn si gech vergein sei, nus lanier far facendo, se nus twain far facendo per survivere. So wenn es Luisine gam racco co ves oppi de tier. Ma na senko tec net un po mazir da dir sai, ma in collecta me quel fa giusto ciò fa in tec nov, svis forzira laur dare ne. Signor Fravio, miez l'installazione delle celle solares. Kan dit stais vit Londra tocchi in sintec? Manus, ja, quindi 2 anni a mezzo circa. Poi che vuoi da fare in pau, le celle solares vengono installate si cau. Ja ves vuoi viu scende sco quelles vese no da tier, senza marina. Mi display ja giusto nie so qua. Ja, le celle sind an la produzione, giù zirang. So ein want ich aber ein per. Das lisso ist in Kun. Ad insieme col Werner Fravi e siu fei Nico, meine sue di zirau nella produzione. Causa vai nus em rapide tier in ovra solara. Je fa forza elettrica, models radi sulei, quei fascinesce. Ma col Werner Fravi date un'altra ragione. Qua vengono sostenere di bond. Lo rende quella cosa, mai pare una buona cosa. Lo facciamo. Quella solara lag scoigins un punto d'est. Se mes noi. Mos comprem, ai si de fa l'installazione. A Kauaini, as en premes celle solares del Werner Fravi. C'è sentimento quando installare qua tu vuoi la stalla? Kein grandios sentiment per me installare 99 panels sulla mia stalla. A quel sentimento was forza buon avus mon bias de donnet, de co a donnet a schi bia over de elettriche solares il states. Donnet in een fiets biala visnanca, un bler grand tets, a fiets sulla if. Adje, as de donnet appare in bien nas per fa ficenta. Durant dis cum bia su lei producesce donnet ci son de pli energia che quals droven. Fus quei buona variante per entir canton Grigiun. A chiamane di uffizi d'energia del canton Grigiun de quei quels che meren ampli exact contra forza elettrica che nus producin. Ich denke, für ganz Graubünden der Verbrauch allein mit Sonnenenergie decken in 20 Jahren ist eher unrealistisch so. Aber wenn man es mit anschauen, zusammen mit der Wasserkraft, mit Wind, dann deckt heute schon oder produziert heute Graubünden schon ein Stück mehr Strom, erneuerbaren Strom, als was wir verbrauchen tun. Poi mo con energia solare vegni grev, ma con quei che nus vena un pia aua a vent, dati an 2 altres possibilitats per far forza elettrica jober. Adossa c'è lo stal su lei alla forza elettrica a venire inter queico. Ti farà ciao! Moplon! No, non ti si auscultuna. Quella parte in clip de video. A Martina e l'Engiadina Bassa han questiam 9 juvenils produziu insieme con profis in a canzun a facin video. Quels han fatg quei, vas is quadina sin minisguard.ch. C'è meniais, ai quel che proprio scebiau, in una misteila che sgulada sin in peccialen. Nie co forza mo in trick, exact quei ambiassa domandau questiamna. In una canera curiosa vege l'udia con ira spas tra i park. Tras i binocular vege il vienza ci verta brinza irantun. L'ura vege il prei apparat a fotografare a stuclo giau. In per gea, alla davosa fotografaia se gi cartegeda. It's almost a dream. I bunamente insieme da fare una fotografia che pli a tanta iet. Nus vaglia se virai pli precis, ad essa nise museum della natura. I peccelen verte la mistela in animals chi dat erter nus.
Ad is biologs di Museum della Natura sanno quels viven, sche possibel che ne mistilla vacia vai, sind in Piccelen. Grundsätzlich habe ich gedacht, dass die Geschichte durchaus stattfinden konnte. Also in diesem Lebensraum, in diesem Park. Das kann durchaus sein, dass sich ein Mauswieseli und ein Grünspecht dort treffen. Und es ist auch bekannt, dass Mauswieseli viel grössere Tiere angreifen, obwohl sie eigentlich auf Mäuse spezialisiert sind. Ich weiß bei Jasser che ne mistilla attacca in Piccelen, ma scular da vent con els dies. Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Ich denke, es wäre möglich. Es gibt Bilder, wo sie grosse Tannen- oder Fichtenzäpfe auch im Schnabel mit sich mittragen. Also es wäre wahrscheinlich möglich, dass er vom Boden wegkommt. Segis coi vigi, schi fotograf ha proprio bicedroi computer per mettersi dies la mistella in Piccelen, scialura al pernegia non dice fortuna, da vasire senza ci, ad allura erang da giust saver fotografarai. De a forza leva quella mustella semplicemente ves gulasch col ber tropicar. Quel posizione è una mi. Am naturalmente sono di auch biame me grons presce in Piccelen. Aber naturalmente bottel mini sguard. Hoppada! Jawohl! Tschüss zusammen, tot la prossima ga. A nos gulaino sitel zu lei.